kufanyisha. Mimi ni Kelvin Bisha, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa pia mtafiti wa masuala ya usalama. Asante mtangazaji. Pour le moment hali ya usalama iko mpe vizuri, ya kiuchumi iko desequilibre. Ni kusema tu mtangazaji, declaration yetu kwanza ama interpellation yetu ni juste ni kuinterpele wa différents acteurs ya ma société civile mvili ya Uvira et ses environs par rapport ya manipulation tribale ama ethnike yenye iko na semble kujimanifeste mvili ya Uvira. Utafahamu kama kuna kata zimoja iko kama kata ine, uko quartier Kalundu, quartier Kilibula, quartier Kakonde na quartier Ndongwe. Tumearifiwa kufatana na sheria ya nchi kama kutakuwa installation siku zijazo. Sasa kuna certain acteurs wa société civile ambao wameingia deja kuanza kujimele mwa vitu ya antivaleur eti watafanya utiliser wazalendo kwa juu ya kupingana na ile installation ambao waku viongozi wenye biko legalement établi biko napenda kufanya kwa juu ya deséquilibrer ile situation. Tukaona sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC ilikuwa kwa na combattre ma antivaleur. Unajua kama vile ya Uvira depuis février ndio ilionyesha resistance yake, mpaka hivi vile ya Uvira ikingai ina resiste. Daire tuko tunaendelea kufeliciter maire de la ville AI Bwana Kapenda Kifara Kiki pour resistance na gavana wetu Jean-Jacques Purusi pour resistance. Ni kusema tu kama waaktere wote wa masosiyete civile wanapasha kujua kama muda tuko tunaishi amo, kila mtu anapasha kujikonsantre mfasio yake kwa ajili ya kupata amani ya wakaaji wote. Na usi unajua kama waaktere tena wa masosiyete civile wanapasha kujua kama tuna ile kitu wanaita code et éthique na deontologie ya aktere wa société civile, yani mtu anapasha fanya kitu fulani unajirefere code ou bien deontologie ya aktere ya société civile inasema ni eske niko obligé kufanya kila kitu. Ile ni mabitu ambayo waaktere wa société civile wote wanapasha kujua kama mairie haiko royaume, mairie ni institution ya leta. Ni kusema kama mairie kila mtu anaweza kutumika kumeri. Hata na mimi Kelvin Bisha nikipata kazi kumeri naweza tumika, wanaweza kuniangaje na makalite za ma compétences za niveau yangu, naweza kutumika. Meri haiko tu aseme ya X ou Y tribu je napasha bakie iko natumika kumeri. Kuna slogan nasema kwa Kifaransa, les hommes passent, les institutions restent. Tunapasha kujua kama meri haiko royaume, meri ni institution ya leta. Na mwa ile wa combattant resistance wazalendo wanapasha kujua kama walianza resistance yao depuis mwezi wa pili. Wasikue mele mbitu ya antivaleur, wasikue orienté mbitu ya antivaleur. Ikisani wazalendo kama kunaweza kuwa 99 pourcentage ya wazalendo mviri ya Uvira, nikisani na kwa nazungumza pepre na 90 ya 95 généraux autoproclamé ya wazalendo mvili ya Uvira. Ndio maana ni lancer appel patriotique, wasijimele mamambo ya ukabila, mamambo ya manipulation, eti mamambo ya kupiga masasi wakati ya installation ama wakati ya tukio fulani. Ile ni kwa interpele na wenzetu wote wa mashirika za kiraia ifo akwe najua kazi ya kuwa nafanya. Wakati uko na besoin ya information fulani ifo kufika kusource, unajua nini naendeka na nini haiendeki. Kwani kwa kitu kunakuwaka mes informations des informations, na wakati tunapata information fulani ifo kumfanyizia verification na documentation. Jo unafanya mambo yenye unapasha kufanya kama ni action citoyenne. Société civile haiko tu kulala na kulamuka una declare kesho nitafanya hivi na hivi. No, société civile nalombaka mtu uetidie parcours kwanza ya evenement fulani pour que udeside. Na ndio maana wakaji wote wa Uvira ifo kujua kama mairie ya Uvira kila mtu anaweza kutumika akipata ile fursa ya kutumika kumeri. Mairie haiko ya X ou Y tribu, ni kuwa informer tu sisi wote tuendelee collaborer
wa autorite sur tous les niveaux tuendelee kutumika collaboration na wa autorite nao, kama kwa sana wakuwa wanajikaza kutusemesha, kutuona, kutuambia parce que ni sisi tunaishi na raia, ni sisi tunaikana na raia kila wakati, na watoto wetu wazalendo tunakuwa nao muda kwa muda.